Kwale tumeelewana? Thiko ya keri icera ria mutongoria wa bururi William Ruto mwena wa gicoi-ini mwerekeirie nginya kaunti ya Kwale kuria ruguririe tabarĩra itiganĩte cia ũthii wa na mbere kaunti-inĩ ĩno ta thukuru cia kothi cia moko cia Kinango na Matuga, ceceni ya waki wa iganda ya Mwananyamara ũndũ ũmwe na kĩganda gĩa gũthondeka mbamba. Tabarĩra iria ciothe augire irongoreirio gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ igũrũ rĩa gũkinyanĩria ũkũria wa matũũra. Leo hapa tuko na kompyuta 100 tayari ya kufundisha watoto wetu wa college hii. Hizo kompyuta 100 zitawapatia digital skills vijana wetu katika TVET hii, na baadaye watakuwa na nafasi ya ajira, kwa sababu we want to use our internet and we want to use the digital space to make sure we have jobs for the young people of the Republic of Kenya. And we are doing this not in Kinango alone. We are doing it across the Republic of Kenya. Na kwa thiko yake iri mutongoria wa bururi ni athire na mbere kuhurira ndebe itua ria kwamura atongoria mwena wa mung'ethaniro ndundu-ini yake maminista. Akirigweta kiambiriria gia thabari ya kunyitithania muingi wa bururi wothe hatari guthutukania mithingi yao ya kinduriri kana kiuteti. Undu uria muthia waguo gukorwo ri kiguni kinene kuri bururi wi wothe. We are forming a cabinet of win-win, where everybody becomes a winner. And I want to say that as we form this administration, I am persuaded beyond doubt that we are going to change our country. We are going to unlock the potential of Kenya being that great country we have always wanted it to be. Kaunti-ini ya Kwale mutongoria wa bururi aramurire uria wari gavana wa kaunti ino Salim Mvurya gucoka ndundu-ini yake maminista ta minista wa wonjoria na iganda. Akimugwetete muruti wira wa maguku akiuria muingi wa gicigo giki kurugama na thirikari yake niguo kuhotithia ukinyaniria wothi wa na mbere. We are not going to have regional politics in Kenya. We are going to unite as a people. And I want to ask every citizen in the Republic and every leader that there is value in us uniting, working together towards the goals of making Kenya great. And there will be no loser. Tunataka Kenya ambayo inajumuisha watu wote. Tafadhali tusiondoke kwa barabara hiyo. Tujenge taifa ambalo linashikanisha kila mtu. Pembe zote za taifa letu ziwe kitu kimoja, kwa sababu hatutaki tuwe na fujo. Icera riri ria gicoi-ini riukite kurumirira mirurungano ya muingi iria ikoretwo ikihanika ituri-ini itiganite cia bururi. Muingi ukihinyiriria bata wa kuonania uigirĩrĩki thirikari-ini, kunyihia mahuthiro ma thirikari undu umwe na kuhurana na ciiko cia ngukumio. Umuthi mutongoria wa bururi akihinyiriria muingi gutiganiria mirurungano ino kuona ndiri na umithio ngirehera bururi. Kitu ambacho nataka kutoa kama rai kwa vijana wetu, hata ndani ya Biblia inasema kwamba there is a season for everything. Kuna msimu wa kila kitu. Kuna msimu wa kupanda na kuna msimu wa kuvua. Msimu wa kusukuma sasa umeenda. Msimu lobaki ni kutekelezwa yale ambao vijana wetu walifanya waende barabarani. Sasa tumesema tuachane na mirengo, tuachane na tofauti, sote tuungane. Yale mazuri tuunge mkono pamoja. Yale tunaweza kupanga maendeleo ya Kenya, tupange tukiwa pamoja. Oho mutongoria wa bururi ni athingatira muingi na atongoria othe bururi-ini kunyitanira na thirikari yake hari gukinyaniria ukuria wa bururi. Akiuga ri na uma mitaratara iria agathikite ri na uhoti wa gukinyaniria uthii wa na mbere na wagiriru wa motungata ma thirikari. Ngirivotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.